Sinemukele siphindze sinibingelele Maswati lamahle kuhlwile yemukelani natidindzaba nitawube nitetfulelwa nguNcedile Mamba sitawucale sibuke tihloko taleto lethamba imbili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu namuhla silifulathelela kuleli sabhekisa emabombo yeveni laseGhana. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu sesifikile khona yeveni laseGhana kanti ke semukelwe ngumengameli wakulela live. Litiko letemphilo seligcekeke sento sekuvalwa kwesibhedlela sahulumende eMbabane. Ngwanelo muhle natidindzaba ngalokuphelele. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu namuhla ekuseni sifulathelela kuleli sabhekisa emabombo yeveni laseGhana luhambo lwesilo lotawuphelela eveni laseSpain kanti ke upheketelwe inkhosikati Makela Magongo. Imhlaba inkosi Mswati wesitsatfu kusitelo mhla ekuseni ngetitfuba tensimbi yesiphohlongo yalifulathela live laseSwatini lapha sikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Imbube yemhlaba ihamba nenkhosikati Makela Magongo kanti itawucala lapha eveni laseGhana lapho ihamba khona ngehambo lolusemthethweni. Ingwenyama yeveni laseGhana itawuphindze yendzaweni yaseKumasi iyavusela inkosi yesive se-Ashanti inkosi Otumfuo oseyithuthu wesibili. Ingwenyama yemhlaba kubheke ukuthi emva kwaloko iphindze ichubekele eveni laseSpain lapho iyongenela khona umhlangano wakamhlabuhlangene lotawukhulumisa indzaba yekufaka kwetimali kuto ketentfutfuko i-4th International Conference on Financing for Development letawube lapha endzaweni yaseSevilla khona eSpain. Etindzabeni temsakato wechannel yeMaswati kuyakhanyisile mabuza titfombe ngijulisa Mamba siseKing Mswati III International Airport eSkhuphe. Litiko letemphilo seligceke sento sekuvalwa kwesibhedlela sahulumende yeMbabane lokukulandzela kokuthi lesibhedlela noma ngetisebenti talesibhedlela tibeke phasi emathulusi itolo nanamuhla. Litiko lithi sive asichubeke siye tibhedlela sithola lolo sito lesingalitfola hulumende yasatamataba tokokuthi kongeke kuhambe kahle etibhedlela. Kulandzela ukuthi isibhedlela sahulumende iMbabane Government Hospital sivalwe emalanga lamabili sive singakhoni kufinyelela elisitweni letempilo. Litiko letempilo selisicekile ke lesento laveta ukuthi yize emaphilisi ashoda netimvo tekusebenta lokho akuchaziwe ukuthi kude lutfo ekhatsi lesibhedlela. Ngakho ke sibhedlela bekufanele ukuthi sivulwe sive sikhona ukuthola isito lolo lolukhona lolutfolakalako. Litiko lisachubeka nokuthi livale leto tikhebesi letikhona kulesibhedlela. Lokhu kuvetwe ngumabhalane omkhulu etiko letempilo umnumzane Khanya Mabuza uma khulumisana nebhetindzaba. So we believe ukuthi the situation itawumprove la tibhedlela on that content, but lapho kune issue khona naphinza ngiyaphinza futhi ukuthi la officeini la ka Chief Health Administrator kunabo administrator la tibhedlela sitawubeka through his office lama plugs lokuthi umuntu ufuna ngabe uphathe kabi la sibhedlela nyalo the customer care salebuya, people must go to the office of the administrator asho ukuthi mina ngifike bangijikisa kanzi angilicancel iphilisi so that we can investigate ukuthi vele the problem ikhona yini. So the customer care is one area which sisukeletulo ukuthi all hospitals will have signboards by next week, whereby people should complain where they feel abakaphathekile. Lala central medical stores
reviewer. We believe that by next year, central medical stores will be more efficient. But nanyalo, between now and next year, kukhona sekwendako let's sure ukuthi sidawa deliver lama drugs on time. I-issue ke lenye labakhala ngayo, which now we do believe and we understand, is sicela ukuthi basibeketelele indzaba human resource. It is true nawufika esibhedlela ku stage exhaustion bayatsinwa bancane kakhulu comparatively, but ilitiko working with the public service na cabinet nje ngani basinikile le window of saying ukuthi lama positions lesiwatsingako asiwatfonde siyawangeta. We know ukuthi we're sitting at close about 419 posts besite ona, so sesiwatfole ama posts lamanye. We believe ukuthi lo 400 isitamngeta. I-challenge lenkhulu lesinayo ukuthi even if you buy the drugs, if the drugs cannot have people to work behind, ku-prescriber and ku-distributor, it's a challenge. So the HR nayo sibukele sithathela etul, and we're working closely with lama ministries lokuthi basiside. Nekubonga nje manyonyana because we do engage with NEPSAW, bonus ukuthi sizama lesibonisana ukuthi sikuphi ngale ndzaba yale HR. So which is a very, very, very key problem lesisolvako. Litiko likhuthatile ukuthi sive asichubeke sithole lusito loluncane lolukhona lutholakala kwedibhedlela lapho izelinda siciniseko ukuthi lenda lukusemandleni ukuthi emaphilisi natonke itimbo ledzingakala edibhedlela titawutfolakala masinyane. Kubeka nontobe WhatsApp Ndzabeni Maswati kunaKimberly Mavuso eMbabane. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sitheleke kahle eveni laseGhana lapho khona ke yayilelo naluhambo lolusemthethweni. Silo sifike simukelwa yinduna ilitiko latengephandle lakulela live. Ingonyama emhlaba silo inkosi Mswati wesithathu sithelekile eveni leGhana lomhla ngethuba ensimbi yanzambama lapho khona ingonyama emhlaba emukelwe induna yetangaphandle kulela live. Induna le itsiteke na imukela silo semhlaba kwabonakala ukuthi kunenhlokomo lenkulu ke khona kulela live. Kanti ke induna lemukele sona silo semhlaba nguye Agudzeto Ablakwa. Kanti ke ingonyama emhlaba bekadze singathiwe ngiyo inkosikati make ulamagongo. Ingonyama emhlaba isemukelwa ke khona esikhumulweni setindiza ibese seyiphindze ibukela imigidvo yalo live leGhana lekungiyo imigidvo yesintu yalela live. Imbube emhlaba emva kumukelwa nguye loyo ke lo induna yetangaphandle ibese seyichubeka ke nekuhamba lapho khona ifike yahlangana nomengameli walela live Dr. John Dramani Mahama. Le ingonyama emhlaba ibenetingcoco naye mengameli egumeni lapho khona kuqhubekene tinkhulumo teqinisa budlelwane belamavela amabili leSeswatini nayo live leGhana. Kanti ke imbube emhlaba kanye naye mengameli babese sebangenelela ke nemhlangano lapho khona kusayinwe isivumelwano sekubambisana emkhathini walamavela amabili. Lele sivumelwano sisayinwe induna yetangaphandle kulamave omabili. Lekungiyo induna yelitiko letangaphandle nekudlelana namanye amave eveni laseSwatini imbunga ngapholile Shakhantu kanye nenduna yelitiko letangaphandle nekudlelana namanye amave khona eveni leGhana Agudzeto Ablakwa. Le bavetile ukuthi lokusayinwa kwalezivumelwano kudayenda ukuthi lamavela amabili akhona kusebenzisana inhlangothini letehlukene kanye nekushiyelana lugwayi. Kanti ke imbube emhlaba kufika kwa eveni leGhana kube letheke inhlokomo lenkulu njengoba bekadze igadwe ngalabovu ngokuthi kutawufika yona inkosi yemhlaba nangemambala kubonakele kufika kwesilo semhlaba eveni leGhana ukuthi kugadwe yona inkosi yemhlaba njengobe nakusalungiselelwa kufika kwayo. Imbube emhlaba ikadze inamekwe emabhodini eveni lonke leGhana. Kanti ke nemalungiselelo yokufika kwaso semhlaba bekadza ngilawo lasetulo sibili njengoba kusachubeka lona liviki leliphelile kuke kwavalwa nato tikolo kwentiwa siciniseko ukuthi kuyahlotshiswa kulela live kwatiswe ukuthi kutayona inkosi yemhlaba lekungiyo inkosi yelive leSwatini. Ngikimberly Mavuso Ndzabeni emsakato channel eMaswati ngisembabane.
Libonakala likhanya liphupho la uhulumende welive laKaNgwane Libonakala lokuthi kuthi kufika umnyaka wa 2027 live libe selukhona kwemukela tivakashi letingu-2 million phindze futhi selakhe nemali lelinganiselwa ku-2 billion emalangeni. Lokhu kuvetwe ngumphathi we-Eswatini Tourism Authority nakethula-ke umbiko wetinombolo wetivakashi letikhonile kungena eveni laKaNgwane ngeminyaka wa 2024 letilinganiselwa kulo ngetulu kwa-945,000. Libonakala litawufezeka liphupho la hulumende ikakhulukati lelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo ukuthi live libe likhonile ngeminyaka wa 2027 kungenisa tivakashi letigidzi letimbili nekwakha imali letigidzi letimbili. Lokhu kulandzela ukuthi tekuvakasha tibe ngileto lesetikhulile eveni kucatsaniswa neminyaka wa 2023. Lokhu kuvetwe nguye umphathi wakhona Eswatini Tourism Authority lapho khona akhulumisana betindzaba atfula umbiko ukuthi tekuvakasha setihambe kangakanani ukuthi lamuhla sikhuluma indzaba yetivakashi kutse ngabe eminyakeni lophelile lesisuka kuwo ngabe tinombolo tetivakashi tihambe tafikaphi. Sibonile ke ukuthi tinombolo tethu tibukeke ngathi tikhulakhulile nasicatsanisa neminyaka lophelile. Tivakashi nje letifikile tibe ngetulu kwa 960,000. Siyati ukuthi hulumende wembube usinike ukuthi si-tourism sector kufanele ukuthi tivakashi nga-2027 tibe tifike ku-2 million. So kuyasikhutsata ke kubona ukuthi letinombolo cishe tikhombisa kwenyuka. Yebo kona noma sisengakafiki kuto tinombolo tethu kungakafiki i-COVID kuyasikhombisa ukuthi tikhombisa kwenyuka tinombolo tethu. Lokunye ke kuhambisana nayo indzaba yekuthi nangabe setifikile tivakashi eveni laseSwatini tiyaye tisebenzise imali lenganani lesithi i-tourism spend. Lapho ke siyati ukuthi hulumende ubheke ukuthi i-tourism sector kufuna i-contribute 2 billion emalangeni by 2027. Nalapho ke lokhu sikhutsatako ukuthi cishe siyafika at least ku-1 billion sesihlelele kubo 945 million. Le nombolo lesishoko ke ya 2023 njengoba sitawati ukuthi cishe nakubalwa leto tinombolo kuyaye kube neminyaka emkhatsini lokusho ukuthi kuba semuva cishe kancane. So ku-945 lete kungena kwetivakashi kuyasikhutsata ukuthi siyabona ukuthi ngathi nasesitibuka nyalo sibuka leta 2025 kungendeka nakuphela lo mnyaka nangabe tinto tihamba kahle sitawube sesifikile at least ku-1 million wetivakashi nakuphela lo mnyaka. Uvetile ukuthi zetikhona tingcinamba letikhona letitsikabeta tona tekuvakasha kepha-ke baliphiko bayakhona kusebenzisana nelitiko nematiko lafanele ukuthi loto tingcinamba letikhona tilungiswe masinyane. Kubika nontobe kutsabetse itindzabeni tishana Maswati nginaKimberly Mavuso eMbabane. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. This is not some dusty recycled curricula. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. It's reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Evolution of the LLB degree. Acknowledge hands-on learning. Then from there,
really the world is my oyster. 170 million new jobs, imagine. Sinemukele eMaswati lamahle simukele kakhulu osanza kuvula umsakazo channel eMaswati sibongelo solo ahleli kanye nathi sitawusanza kucolisa nje ukuthi namuhla tindzaba tethu atikhona ngekuthi titholakale khona ke ka YouTube ngwanelo muhle kodwa ke sitaqhubeka nato khona lana tisebentile tingaphasi kwelitiko letemsebenzi lemkhulu kanye nekutfutsa namuhla timikise incwadi yetikhalo kulo kelitiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa letifake ekhatsi ukuthi bashoda ke ngato ke tisebenzi kanye nalokunye. Disebenti litiko lemisebenzi lemkhulu nekutfutsa lomuhla betikadze tibhikisha emagcekeni alo litiko lapho betikadze tiyotfula khona tikhalo talo khona etiko lokufaka ekhatsi ukuthi leli tiko libonakala ke selingasanakeke enhlangothini lwetekwakha kanti-ke letisebenti tivakalisa ukukhala kwato lokunenge nekuthi leli tiko seliyide imali leyanele yokuthi ingachuba imisebenzi kanye nekuthi leminye imisebenti yaleli tiko seyithethwe ngiletinye inhlangothi letikhona kuhulumende letingaphandle kwahulumende. Lokhulumele letisebenti uchazele betindzaba kabanti ngalomhlangano wabo. Siyabonga msakati sinesuka eWorks PWD ngebuildings lo. Kulama depo lehlukene ngicabanga sang 5. Lafaka ekhatsi speak afaka mbabane afaka mathamanzini afaka inhlangano afaka nesteki. Lesikhala ngako ukuthi since 2017 kude ama promotion akuvala tikhala. Kani le department itsinga ukuthi endasebenza ngayo ukuthi thine kuba nabo artisan kuba nabo grade 1 ukhanda ukuthi ke kufuna kube khona umuntu okubambelayo uma usebenza awukhoni nje kusebenza kwethu so lokho kwenda ukuthi umsebenzi wethu yakhe nyabeteka ngalokuthi nyalo nje kude usho lo CBE nje lo chief building engineer lo engineer lo phesa lelitiko kude side so akhona kusebenza ngoba kuze kuqasheke ufuna kuqasheke nakuqala bese ke yena soqasha nje tinye tisebenza nyalo lokwendeka ngale madepo ukuthi shobo feni ukuthi shobo inspect lamanye madepo lokufuna kwendeke nje kwendeka konyalo labaphathi labakhona baqokelela labo grade 1 ukuthi awabuke lama departments like kunabo builder kunabo plumber kunabo electrician ngohlukana kwawo lamakhada so lokwendeka ko lapho ke akukhonakala lokusebenza ngoba le parcel1 letbona grade 3 uphasela grade 2 grade 2 uphasela grade 1 so njalo indlela yokusebenza so ke manje sokumileke yomnyaka lengaka so akusebenzeki le madepo sesiqelise siyabhala kuba bePS ukuthi iPS sitamana usadrese la inkinga nayi asiphendvule bese ke namuntu aqha asesihlangana sesisebenzi sipeketele singama shop stewards sesithe la eheadquarter sesitobuta usingabe iPS uhlangana nenkinga kuphi singabambisa kuphi kuze ukuthi sikhona evaka letikhala letikhona kanti ke tikhalo letisebenti timukelwe ngimabhalane lomkhulu khona ke etiko lemisebenzi lemkhulu nekutfutsa mabhalane ethula nemkhaliphi le ngakusho kwaletisebenti uvetile ukuthi utawuniketa letisebenti imphendvulo emva kwamaviki lamabili ngikhimbala amavuso endzabeni emsakazo eChina eMaswati nantobeko Tsabetse kanye neInogrosha eMbabane. Umphathi wenkampani yahulumende iIDCE uthi lenkampani seyakhe umkhombandlela weminyaka lemithathu lotawusita kuthuthukisa nekukhanga bosomabhizinisi bangephandle eveni laKaNkwane. Sineke siya industrialize lokukhuluma ukuthi sifuna i-value add kulama products like kwaMaswati lento kwaMaswati nabe yalima agro processing plants that we are looking for that ata create i-value ukuthi aMaswati athi ukuthi nalabo njinala bethu base university bakhona kusebenta bachikhithe umnotho oseduru ngalesikuko kuna investor uhambisa tinto nje tingaka tilihlata tinjalo sifuna kwenteke yonke lento yaKaNkwane so Swaziland eSwatini atoba self-sufficient uyathi ke ndawo uyathi ke mpasina ukuthi kunenge lesikulanza ngaphandle laKaNkwane South Africa sesasima kuye sifuna kuba independent siqale lapho nje sibe self-sufficient as a country bese sesiyaqhubeka ke sesiyagcina sithengelisela abomakhelwane ngalemsebenzi esiyendako IDC ke ulapha ema-ofisini eMbanzeni eDlanibek sedlanibeka 5th floor la khona akhona senda onke ama products
inkampani lencane siyayisitha SME. Na ufuna kuthenga ibhasi siyakusitha sikuthengela ibhasi yakho. Na ufuna kuboleka ilone yokusebenza what you call working capital. Nakhona siyakusitha. Agriculture sekhathi banele nje abantu esibasitile nitawukhumbula nje emalunga atawukhumbula nje kunemnyaka lapha safaka 97 million kulama kuletinsimta taseLucip 2 le bese sahlanza imndeni leminingi sabona ke lapho sakhanza abantu bangasebenzi basethi nisabeni bazama impilo sababuyisa ensimini ekhathi ukuthi basebenze baphila ngalensimbi namhla sikhuluma sibahola nje basikhuluma nje so manenge lama projects njalo nje sibhizi ngalama kadokolo wakho busy all over the place ngawo ama projects leswendako so lento le isita lamaswati ke sinema factory shells by the way la khona lama factory shells asita lo sibantu bekuhamba nabefuna kutosebenzela labafuna kusawo aseseswatini sokucala kusebenza bakhanze sibataba nelikhala batawusendela khona lesi kusanza ukuthi sibatshela ukuthi na ufuna le factory yethu ufuna kube lesitshela imisebenzi kusemaswati atathola imisebenzi mangaki siya audita futhi kuchecka sile lento sitshele naliqiniso yini ukuthi kunebale basebenzako manje kwanyalo sikhanza siseba ngilaba lebenda garments ama garments so le strategy zamalo ukubuka ukuthi njengoba ama garments naku agowa ngathi naye ufuna kuthikameteka singabalansisa njalo lenzawo yethu ukuthi ingathikameteka usende elinye izinto so sesibuka emaswati ngena lapho ukuthi singa accommodate awu nemaswati so afaka lama factory shells nakata wenda industrialization. Umholi welibandla le-Shiloh House lelikanekise lapha eBethani SF Ngwenya uthi batawuba-ke netinkonzo tebusuku bonke letitawucala ngensimbi yesithupha entsambama titiyophetha-ke ngensimbi yesithupha ekuseni mhla ka-28 June 2025. Konke sekume ngemumo bantu bakahoho basembabane uNkulunkulu bakhumbulile kanenge imsakati bakhala abantu basembabane ukuthi impostoli ubeyanini ngoba ngeke ngiyathele eminyakeni lophelile edolobheni eMbabane lapha eTheatre Club ngilethe i6 to 6 ibaphila abantu night bafakaza abantu ngakho ke angisho ke emsakati ukuthi i-team yami iphumile seyitholile indzawo ngomhla ka27 kuye lo June emavikini ladako nje 27 kutabe kulesihlanu lapha kasebenta eceleni kwaseScott nayo ihola lenkulu 6 to 6 ngiyawube ngilapho ngemsakati ngihamba neteam yami ngiyacela ngemsakati ukuthi abethe abantu basembabane bambonile uNkulunkulu waseshilo bangibonile ngibakhulekela indoda endeka ngiyeta namanje wonke lothi impostoli angitati ngidliwa yini ngiyeva ngiyaphela etimalini ngiyaphela ekhala abantwana kuvaliwe bayanzinza kumnyama ngilali ngiphethwe namabulawo bonke ke emsakati ngiyaqela nango uNkulunkulu ngesixhosa ubandwendwele ubahambele ngiyacela ke abantu baJehova ke emsakati inkonzo yawuqala nga6 nzambama kuyawuthi kube ngi6 ekseni kodwa ke emsakati ngaba kubonga ukuthi lenkonzo lenkulu abahlale bayifuna labathi i1 on 1 naba labathi impostoli ngifuna ukubona njengemprofeti 1 on 1 angisho msakati ukuthi eMbabane ngitawuyenta ngalomhla ka27 ekseni mahala njengalokwatiwe ngicela ke bantu msakati bete bamkholwa uNkulunkulu ngalomhla ka27 kuye lona June kule 6 to 6 Sikolo lesiphakeme saseWoodlands sihambe embili emcuculanweni wenkulumo mpikiswano lobanjelwe esikolweni lesiphakeme saseSt Marks eMbabane lo mcuculwano wokwazi ungenelwe itikolo letisiphohlongo Tikolo letisiphohlongo taseMbabane betibambe umcucelwano wenkulumo mpikiswano ngetehluko letahlukahlukene lokufaka ekhatsi sihloko lesithi temabhizinisi matibe selihlelweni letifundo letifundwako etikolweni. Thishela nhloko wesikolo saseSt Marks uthi inkulumo mpikiswano idlala lichaza lelikhulu ekutheni umuntu akhona kubambisana nalabanye uma kwenziwa umsebenzi. Inkulumo mpikiswano is very very important etimpilweni tethu wonke umuntu uyayidzinga kuze ukuthi ukhone ukutimela empilweni ufuna ube umuntu loke waba naso le skill sokuthi ukhone kwenda inkulumo mpikiswano
inkulumo mpikiswano iyakusita naloko ukuthi nje ukhone kubambisana nalabanye bantu uma wenda umsebenzi. Tine-ke tikolo letiqhubekele esigabeni semanqame alomqhudelwano lokufaka ekhathi isikolo saka-Boys High, iSam High, Sigangeni High kanye neWoodlands High School lehambe embili kulomqhudelwano. Siphesihle Maseko uchaze kabanti ukuthi yini lengaba inzuzo uma tifundo temabhizinisi tingafakwa ehlelweni letifundo letifundwa etikolweni. Namuhla nguSiphesihle Maseko here at St. Mark's beside debate under a topic lethi entrepreneurship must be added into the school curriculum. Sithi thina sibafundi i-entrepreneurship ayifakwe etikolweni ngoba isiniketa ama-job opportunities lesikhona ukudakhela wona sibafundi. Tishela Lkhele wesikole sase-Woodlands High uthi lokubende bahamba embili ukuthi baqale bafunza ukuthi engabe inkulumo mpikiswano iyini. Lana lokwende ukuthi we stand out from the rest ngokuthi maybe kucala nge-understanding yale debate kucala nje ukuthi i-debate yini ne-structure sakhona khona sibe kanjani and then now preparation according to lama expectations ale debate. Sigaba sekugcina salomqhudelwano sitoqhubeka ngemsombuluko mhla tingemashumi kuyo inyanga lesetulu. Lobika wetindzabeni te-channel eMaswati nguXolani Ndwandwe mina Siphosethu Gwebo sise St. Mark's eMbabane. Tingako lebenginiphathele tona namhla kusihlwa Maswati lamahle ngakade phethe ngalokuphelele ndaphinze futhi nginikhumbude tihloko taleto lebethamba embili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu namhla ekseni silifulathelela kuleli sabhekisa emabombo yeveni laseGhana. Kanti-ke silo sifike kahle ke khona ke eveni laseGhana lapho khona ke sifike semukelwa noma ke induna yelitiko latengephandle yakulela live. Litiko letempilo seliceke ke sento sekuvalwa kwesibhedlela sahulumende eMbabane. Tiyaguca Maswati lamahle kubukela kunokuhle tinhlelo ndetitawulandzela nisale kahle.